Znači, 50. put da ja pokušajem snimiti epizodu. Ne veze, jebem se ba. Idem sad naći neku vodu ovdje. Tamo neki kanal, ja mislim da je tu voda. Nije, lava. Idemo po vodu ovdje, naći me valjda nekad. Nisam se puno udaljao od kuće, tamo ono negdje. Nebitno, idemo sad po vodu. Ovčice. Nisam ih možda trebao ubijati, ali hajde se. Hajde, umij se. Eto. Još vuni. Super, ajde, ne veze, nego gdje je voda, nema voda. Evo ga voda, jel to voda? Nije. Nema vode. Vode nema. Idemo, možda ovdje ima vode. Ima. Jebem ti. Evo gdje mi je ona, evo je. Tu mi je voda. Sad valja otrče drotama do kuće. Ajde, nije problem, idemo sprint. Samo da se zna ja difficulty nisam uključio. Poslije ću. Sad mi se ne da. I hajmo. Gdje mi je ono kuća? Brate dragi. Sad. Mislim da mi bude. Hajde sad ću vidjeti. Ja mislim da je tamo. Tamo se nešto vidi. Jest, neko kamenje. Inače, na urodniku sam ja dosta proširio našu aerona, znači sad je sve super. Evo moje male farme koju ću ja sad proširiti. Valja ići gordo. Evo dobro, ujebute, sjeba se. Čekaj, idem ja vrti malo negdje bliži vodi. Čekaj. Evo i, kako nisam vidio, bože. Ovo je najbliži izvod. Idemo, brzo to, hajde. Ima ovdje 2 kanala za vodu. Upade. Ajde, veze. Ja ću ovaj kanal malo približiti ovdje. Malo ću ovako ovdje skopat pa ovdje da dobudete kanal. Pošto da mi bude bliže voda, ali ipak mi neće to biti potrebno sad kada uvijem skroz. Eto. Još jedan kofa treba. Evo ga, 3 minute sam izgubio na ovu vodu i ova stranja. Ne moram se bojati, nema zombija. Ovdje ću ja sad samo iskoristiti. Jebem ti mater, jebem pičku. Jebote što se prepade. Uzet ću sad malo vode odatle. Jebem ti mater. Jer ovo. Koja logika? Uzet ću malo ovdje staviti. Svugdje ovako pomalo vodice. Evo ovako. To će biti dovoljno ovako za početak, ja ću to poslije obrađivat. Eto, za početak ovo će biti mala bašta. Ja ću to poslije proširiti. Nema, postavi se. Eto ga, to je to. To će ovako izgledat za početak. Valjalo, logično kad ja pravim. Ja sam mislio isto onaj malu kuću. Ja mislim, ne znam bili je proširio ili šta ću sad s njom. Idem malo spavati ili neću. Dobro, ja ministar. Ne znam stvarno, ajde. Spavat ću, ali ne znam onaj. Bil proširio kuću, bil pravio novu. Ajde, napravit ću sad novu. Ili ću je proširiti. Ja ću nekako nešto
na svoj način proširiti šta ću. U sljedećoj epizodi odlučio sam da pravimo podrum, ali ovo ćemo se napad, čekaj. Radio 7, 44. Čak i u vanjske stepenice, sad ću vidjeti kako će to biti. Ovako od prilike nek to bude, bit će dobro. Onako vidjet ćeš kako sam ja to zamislio, gore će ovoj kući za početak, poslije ću ja napraviti na našu veliku svoju kuću. Evo ovdje sam malo fulo, nije veze. Samo ću ovako poklopiti, nije veze, pao sam. Evo ovako, valja. Izgleda super za sad. Sad ovo treba ovako poklopiti. To isto nije problem. Evo ga proširio, poklopio sam. Sad sam ovdje i to je to. Eto, to je to. Onda ovo treba skloniti. Sad ću vidjeti šta trebamo sve gore uraditi, sve to. Čekaj, ovdje sam se sjebao žešće. Aj ne veze. Drveta nemam, bože. Aj ne veze, onda ću ovo malo drugačije ovdje ću. Mogu ovako kuća na kući, a? Kuća na kući. To bi bilo dobro. Čekaj da vidim. Mislim da bi to bilo dobro. Ja ono po drvo. Vraćamo se kad nađem drveta, važno. Inače ja nisam primijetio da imam sekire, ali nema veze. Čak sam imao 2 sekire, ali ja nisam primijetio, nema veze. Ovo sad trebamo napraviti, nadam se da će ovo biti dovoljno. Sad trebamo u ogradu. I ovako. Otprilike koliko je ovo sad da vidim. Ja mislim da će biti dovoljno. Jest dovoljno. 36. Ja mislim malo više nego dovoljno. Gdje je sad ulaz? Ne znam, možda sam malo i pogriješio, treba se previše izobilaziti, a ja ću tu nešto će iskombinovat da bude dobro. Sad ovu ogradu trebamo namestiti. Inače, dugo nije bilo Minecraft proživljavanja, ako vam se sviđa ovaj stari stil da snimamo gameplay. Ne vidim sad kako to izgleda, možda nisam trebao, što se izjeba. Bože, čekaj, gdje je ono sam, dobro. Ovo odmah moram posaditi. Dobro. Za sad izgleda solidno, ajde. Dobro je ovo, dobro je. Da vidimo sad šta ima još. Ovdje ću napraviti neke stolice, stolove, šta ja znam, tako nešto za ukras. Opet mi treba drveta. Sad ću koristiti sekiru. Neću prekidati snimanje. Ova epizoda izgleda duga. Duža. Najduža. Duga. Duža. Najduža. Kako lijepo računam. Uvijek sam mrzio ovo skupljati drveće i to, znači... To sam uvijek mrzio. Znači, ako hoćete Dreamlink Soccer da snimam 2016, recite. Snimit ću vjerovatno danas tutorial za Dreamlink Soccer 2016. To je korisno za svaku igricu. Ovako, kako brzo zaraditi pare u svakoj igrici za telefon i tako to. Vidjet ćete kad izađe danas klip ako budem uspio napraviti. Aha, dobro. Napravit ću ovdje crafting table.
A, vidi ja 2 napravim. Ne vez. Šta sam htio, dobro, to imam. Treba mi onaj... Uzet ću vunu. I treba mi ova. Evo, prilike, to je to. Ovako jedan stolce da napravim. Ovo će biti dobro. I evo ga, ja mislim da je to to. Genijalno. Genijalno. Samo bi možda ovdje mogu malo krastavu. Neću. Uzet ću ovo i stavit ću, evo. Stavit ću ovdje. Sad je pravo dobro. To je to za ovu epizodu. Ja mislim da dosta tog sam ovdje napravio. Pravo dobro. I to je to.